šta da kažem, jedna vrlo čudna utakmica. Ambicije pred početak i start ove utakmice su nam bile isključivo vezane za 3 boda. Želeli smo ta 3 boda i sa tom pobedom da dođemo na tu čelnu poziciju. Međutim, po nekom mom ubeđenju mislim da nismo prvo poluvreme odigrali na onakav način kako smo se dogovorili i kako smo trebali to da izvedemo. Igrom slučaja primili smo, mogu da kažem, mnogo jeftin gol u posljednjem minutu tog prvog dela. Nakon toga drugi deo još da kažem nepovoljnije je startovao za nas. Dobili smo crveni karton u 55. minutu. Međutim, od tog trenutka smo apsolutno preuzeli igru. Ja mislim da smo po svim onim parametrima nadigrali totalnu ekipu Kostolca, iako smo imali igrača manje, i na kraju svega toga mislim da smo zasluženo, da nas je možda malo i sreća pogledala, uspjeli smo da postignemo taj pogodak koji nam je doneo taj jedan bod. Sve u svemu, nakon tih samih dešavanja na terenu moram biti zadovoljan sa osvojenim bodom. U nedjelju dočekujem ekipu Vujić Vode na našem stadionu. Nakon toga gostujemo ekipi Bumbarevog Brda, Partizanu iz Bumbarevog Brda, i posljednje kolo zatvaramo ovu jesenju sezonu na našem stadionu protiv ekipe Bajine Bašte. Na ove 3 preostale utakmice ćemo ići otvoreno, pokušat ćemo da upišemo sve 3 pobjede i možda, da kažem, pošto imamo povoljniji raspored u odnosu na ekipe Jedinstva i Kostolca, ja se iskreno nadam da ćemo i ovu jesen dočekati na prvoj poziciji. Ja se zahvalim grupi šanera koji su danas došli da nas podrže ovdje. Poruka navijačima je da dolaze u što većem broju u Šabac. Mislim da imamo dobru igru. Pokazali smo na prošloj utakmici u Šapcu i danas ovdje drugo poluvreme da dođu u što većem broju da nas podrže. Imamo dosta mladih momaka koji tek treba da naprave neko svoje ime. Pa kao što smo i znali pre utakmice da će to biti jedan pravi derbi bez mnogo šansi. Prvo poluvreme po meni nismo dali svoj maksimum, igralo se tvrdo, bez skoro jedne šanse. Nesrećno smo primili taj gol iz odbice, nismo dobro ispratili tog špica kad se lopta odbila od prečke i primili smo gol. Trener Gagalovski nas je trgao na poluvremenu da bez obzira na to krenemo dalje, i mislim da smo drugo poluvreme, bez obzira što smo igrali igrača manje, dali svoj maksimum i pokazali da smo bili bolja ekipa, postigli taj gol, i sad mi je opet žao što nismo pobedili, ali i ovaj bod ja mislim da je jako dobro za nas. Slabije utakmicu to prvo poluvreme gdje smo bili daleko od igrača, gdje su nam oni stvarali probleme u veznom redu, nije nas bilo nigde. Imali smo problem tih njihovih dugih lopti, oni znali smo da neće igrati igru sa nama, da smo tu jači u tom pasu. Međutim, prvih 45 minuta smo slabo odigrali realno i primili smo taj kick gol. Drugo poluvreme u slačionici dogovorili smo se da krenemo jako ofanzivnije, da spustimo loptu, da igramo našu pas igru, i to nam se isplatilo. Postigli smo pogodak sa igračem manje i imali smo loptu u našim nogama, tako da mislim da to drugo poluvreme treba da nam bude putokaz za neke naredne utakmice i kako bi trebalo da igramo uopšte. Navijačima, pa prvo bih se zahvalio navijačima koji su došli ovdje u Kostolac da nas podrže. Svima u Šapcu poručujem da dođu nas bodre na svim narednim utakmicama. Obećavamo da ćemo svaku utakmicu ući 100% motivisani i ako Bog da, osvojiti to prvo mjesto koje se očekuje od nas.